mun sang atanga INP mizo channel clear tu le ngai thatu te chibai ule tun tum chu April ni som pathuma tamu khopui sobo veang number rukna pakoda muala terrorist council sipaite PDF laminan ka na video toy te kananda a PDF te hi an poison ema a video hi Myanmar news ngai na tu ten in lo mu ve hrimatan kanon da ani hemi tuma anin ka na hian terrorist council sipai pathum le an lam tang tiu so ti pakhat an vain palian thi sipai lam hi somli velan nia PDF lam hi tamu PDF 4th battalion Burmese Students Organization BSO All Burma Students Democratic Front ABSDF le People's Army te ania minute somli vel nas takin anin ka pani PDF te in pek na le an hoisen na hi an fakoma Myanmaram chunga PDF te hlim thla atar lang thokhat mai ome lo thlir ve theu teule Water Festival Kol namdana an kum tharlom na ni an kut ngai hlut ber hun chung hian Terrorist Council sipai te chuan ram chung mun ranga sualan chua zel thova mian thale an ral thuam manga thi na tuarte in ka tiang chi te hi chu soikim hlei thei poni lova turtum festival chung chau khan civil mi pali chu rong taka than ni thu ram chung media te chuan an soiklom chung mi te chi heng ho pin nia Sakai region huam chung chui pakan khomi kutit san lui kum som ni le pariat mi chu April ni puwa khanan mana an soi saka an kha nuwa aruang chu dung dit kwale zipin wan kho inkara nil nuwa mu le ania thatakin ni puisi paila bana thum le tani aruang hutu te soidan chuan thiama tur na sa em maya kutnung khiat ani boka ake pani atiak ve ve boka abek gora silai ko ma chutna nu ma a om bok anti adot le chuan kalemeu khopui rel konga April ni som pali nimin pia tlai dar nga le minute somli le panga khan kumong pi anti chu sipai tan an kap luma aruang hi April ni som paruk voin chomadar som vel khan an muta chawani April ni som panga nimin chuan khan Irrawaddy region kangin the khomi ta jinga pakhat chuan sipai motor kallai chu kut ni ni boka ti in yelo the maya sipai ta chuan bom the moti in an kap hlum hal mai ne soi ani bok athian pakhat point hliam na tak tuarin damdoi ina en kol mai kani apali na chu April ni som palit lai da ruk vela mongyo khopuya thil thengania Black Dragon Special Task Force PDF sipai ta jinga pakhat kunimin kha an ti chu Terrorist Council sipai ten manin mi an dok thin na huna an soi satlum ta nia soi ni bok ani hi dalan fanga man nia soi ni nge heng mi pali kan soi tak te kha media lama kan mu chin Terrorist Council sipai ten festival vuak veta rong taka an tha tak te an nia media lamen an lapuan lo kan hel hria te hne na tanga thu kan don a om boka chu falam khopuya pural linga fa te motor khaltu sipain April ni som pahi ni vela an tha thuani April ni som pahi khan kalemi watanga falam lama bungro phur ho turin weibula kong zo in an chuak nge nia soyani a falam lam an thlen thei tak lo awang le an chanchin engma hriat chui tur om tak lo awang nen kong pui dunga an mel hriat biak thei tur ang bia in an chui zuya te chuan Terrorist Council sipai te chuan motor driver chu manin a handyman nen an kap hlum ta nia soyani a motor driver hi an ka hlum nu in an hal zui nia soyani April ni som pani le ni som pali inkar engni berathil thlenge tipo soichian harsa a tin sipai te chuan an motor po an hal sakni in mithen khat chuan an soiboka chu ero ani nge yem tia confirm hlei thei polani lo driver le handyman te ero an thak nge ti an chian to a chanchin kan hriat na hnung bera chuan ruang phur hon me kani thu an soi rambuai hi atuar tu te tan chuan arap thlak thei hle ani sipain thu nei na ponglak nu Myanmaram democracy lo omle nana India sarkar din na hi Myanmaram chung mi puite tan chuan adu om chi alo ni in Myanmar political analyst te chuan an soya hetia an soi ngam na chan po man ni lama
Indian Foreign Minister S Jaishankar le Defense lam ho tu Rajnath Singh ten Washington DC ya US roi tu te an mu tuma Myanmar ram chanchin an soida na tangin ngai dan an siamani April ni som pali khan UN Secretary General Antonio Guterres le Indian Foreign Minister S Jaishankar te anin muwa Ukraine chungchang te khovel ram dang angong dan Afghanistan boruak le Myanmar ram din munte an soidun ni in Jaishankar chon Twitter aziak ngei maya mase thukim changero asoi zui bik lem chuanglo Myanmar chungchang an soidun na hian India ram chungaral tlante po an soi kai ngei ni in Chin Association of Maryland ta an Assistant Director Uzo tum mung chuan a soi boka ta chuan Myanmar mi ral tlante chungchanga India din na hi du thua sam lo hle ni na soi Mizoram State Sarkar in Mintran Puya Chief Minister Zaom Tak Puzoram Thangan min ngai ven mai boka lom thu soi sen lo kan nei ani ma se New Delhi Sarkar ro hi chuan tun thleng hian ral tlan te hi eng ma min la ngai tu sak mia lo ati Dr Tin Sui India rama hun rei tak lo om to tuna US zu thleng ta point nikum February tha Sipai Council in thu nei na pong lak nu voin thleng hian India Central Sarkar malak du dan le tuna Myanmar mi puite be sei na hi chim le mar ang maya in latani ati ve boka even rogrel na vote athak du dan te sipai te ne naral thuam engemo lo tran pui ve zel dan te han en hian sipai in mi pui sarkar thu nei na an chu sakani tia thir lovin sipai council lam ngor atana he policy hi Myanmar mi pui te tan chuan huat thala turani nimen pia lama Washington khopuya US roi tu te ne na anin kom na po khan India US China le Russia te politics in hrui po na Myanmar hi tel ve na engemo chen ane wang main US lamril ru hria in athu phungin sipai council malak dan that lo na a soi tel ve mai ni na ngai thei atibok tun thleng hian India sarkar hian sangkhat le zakwal somriat le pariat kuma boina an to laya chiang fek foka Myanmar mi puite lama adin na ang chi kha anei tamia lo maya ASEAN 5 statement hlen chuak vat tura tan la ka poimo zia voi khat chu soi ve zuai ti lo Myanmar mi puite ta na thamuan na thu cha lam hi tun thleng hian ala soi chuak hlei theilova he hian sipai council atlon ruk zia ti lom lo a hlo zia lan tir tok hle ni in political analyst tam tak chuan ngai dan an nei ta hlomani nimin April ni sompanga khan ramchung mun ranga terrorist council sipai somli le pakuan thi ni in Ketit media chuan report adon thua soi hetiang hianani rengun khopui ko mulama pakhat mungyo lama pali mose lama pali kan soita khin u lama khan somthum le pathum PDF pani nen makui region pakhuku township pa sipai panga paku region dai uwa pakhat Irrawaddy region Chiankhin lama pakhat anvayin terrorist council sipai somli le pakua anthi ne soyani a PDF panin ramtan dun na anhlan bokani kut ni wang thla teni boka an claim deuh hi angai na thiam oma nakina chuan sipai suata wanga ram thatur te ni chuan PDF lam hi tun ayatan anla ka ngaya NUG po hi dak zo lovin ral thuam supply vat atul leni ole tun tumata na Myanmar news kanan ti chhuat hei chu khati zong kha ania thlir tu le ngai thatu te in za chunga kan lo me